Halo guys, nani urana? Tadi aja nani urani tetangga. Pas do ada 5 namang narao. Letik bah. Warna nani urani barak. Diki. Diki nani ura. Ika dok dumbuna. Adong warna matien. Adong pigina. Adong bawang na. Adong cabai rawit na. Adong adaliban. Rasana mengiter di tidak. Aleo dongan. Dang hida mabbainon. Itangga do. Asiro ana mangide kita. Aleta sekalian mata endorse tu media sosial. Oh dia pertebuni masakan naon, naik patukan naon. Oleh ada mah di tetangga. Gede. Udah. Berang aku mah keringat dia. Bersisir. Adong kuat takasana. Malhot. Hot juga ngisi toa mau. Warga butar-butar perbentar tepel. Marbosar dulu. Pak Mika warna. Malhot bah. Setawi kadong ada. Mana tawon nona udah gawe tinggen. Gawe parlang makatai. Aku belum maju deh. Warna pena minum tua. Ya bu, tebulo. Nah, saya kamu. Nani ura. Mana nani ura. Adong pigina. Adong bawang na, bawang merah. Adong cabai rawit na. Pas ma ada 5 nih bah. Kalian mau endorse ini patu pani putih satu laku. Wah. Manis. Anggur bulun sara walang. Tebu mamarisak. Ini sudah nak kawan, ini sudah maletik. Adong tua. Saya nang membuka belu nih. Saya nang membuka belu. Mau karungan. Ini sudah. Ambil karungan. Lagi berjual udah banyak tak. Iya gak? Agak repot do ijem namanya. Sibuk. Aun sonang mah dewen tekin. Gabubah. Anon bereng kadongan di deskripsi video dah kadongan. Songo dia cara-cara warna nani ura, masuk nani ura, dohot aka bumbu-bumbu. Anon usuku penata dok natulangi do bumbu-bumbu na pergunahon lama bahen nani ura. Cek anon kadong ada ka bumbu-bumbu na cek anon di cek deskripsi. Dabu yebah. Ang saya dohonok masuk tuh. Di sorleton. Mulu maban nani ura kadongan. Icabu tidak suka-suka ni dekai sudah. Maka ada orang halangan mulun mangalang nani urat. Orang besuga nang kosau ti. Alana dicabu itu seri-seri. Ikut sabar ro. Kabar hus maban nani urat. Tarong besuga na.
Maluk mak. Pasiem mak. Aduh musik tuak. Angwano turenge nama orenge. Pengen biar kamu gambaran nyot dah. Biar ngan di son gambar na nyon di jangan. Oke. Oke dah. Soalnya masuk dah. Oke. Halo kadongan. Unang lupa subscribe channel Lodda. Bangolu bitang na. Loceng na, tang bitang na. Asa berkembang channelon. Asa arung perbo sarjo YouTuber. Yaitu jamu rok kadongan YouTuber. Halo. Sikit tu nalewati, setiap-tiapku. Oke, selamat siang mak kadongan dah. Salam.